Shoutout po king Belko, Meralco, Espelapco, ampo po king Presko. Masakit na kaya buntok. Meragul ne naman ing kuryenti. Ay nako. Maka-stress ing di paningalti. Halalo pa man ring allowance mi. Malwa iya pa ing akin si. Wala na kayong dapat problemahin. Dati ang 700 o ba't ngeni megwamporya. Duling yata ing megreading migdobli-dobling ka kung bil. Anyang iniing ka kung gagawan, matudtod na kung alangmalan. Blower aircon ekono sisinjan, titiisan ko na mo'y lisangan. Dati ang 700 o ba't ngeni megwamporya. Ay nako. Duling yata ing megreading migdobli-dobling ka kung bil. Ang sakit! Nanuing ka na kung gawan, meraguling pigagastusan. Paratang ning sinukuan, ing internet sunod ne kanyan. Ang sakit! Magtipid ka, kaluguran, ing biyeta mo talagang makanyan. Ita ng Mr. Oden Gozun, di na niya pumat ning palakpakan. Meragul ni naman ing kuryenti. Ay nako. Maka-stress ing di paningalti. Halalo pa man ring allowance mi. Malwa iya pa ing akin si. Wala na kayong dapat problemahin. Dati ang 700 o ba't ngeni megwamporya. Duling yata ing megreading migdobli-dobling ka kung bil. Ang sakit! Nanuing ka na kung gawan, meraguling pigagastusan. Paratang ning sinukuan, ing internet sunod ne kanyan. Magtipid ka, kaluguran, ing biyeta mo talagang makanyan. Ita na pong Mr. Oden Gozun, di na niya pumat ning palakpakan. Talagang makanyan, ing biye, magtis ka, kaluguran. Anyay Mr. Oden Gozun, di na niya pumat ning palakpakan.